Авани хизеплетили гуравчызем. YouTube телеканал ба Чуваш наци конгрессы парлету собраган конгресс тебеленже кыларым иттерді. Паянман хонасыем, теленмелле козыклы жинсем. Чуваш республикин театрзен эшченесен парлетшевен етуши Геннадий Павлович Медведев, Чуваш халық артистче. Наталья Алексеевна Сергеева, Чуваш Академия драмы театрын режиссеры, артистче. Халивол Чуваш республикин тавадилишлі артист. Тендерек күнна шаргада, хичар хисеплияда баджиш, тире чунжеревен салынлап бір. Чуваш наци конгрессы яджибе, Чуваш наци конгрессын президент яджибе хам ятпа. Мөлдерек пурнатшы халif, ерін Чуваш театры. Пуласлығы мөлде жылының. Театры халық жүрезесін, театрда лайк спектакльзен болсасын, кашныға чаржа ұжылзақ ұпынсасын, күріганзім табылын алыш ұпсасын, бұл театр барнайд. Ма бұрын маламарвезе тебрут калашнайды. Мәжіндезесін мінле евар жолзейінже, бұн закырмыш жолда театр ұшылны. Шәмбек тапқарда да ол театр бұрын ма бұлдарын болсасын, асла тесфілі бар жеваға денче, мінле евар замалызен болна, ондан вышлық жолзен болна. Театр паради хубынман беде, торшыбек ішлене. Күнда жұбашқарда ішілмейін болсасын, халық патне тұқса жүрене. Лажа зембе, онда біле, вағыр зембеде жүрене қалашы. Тәрлі клуб сенчеші варза бұрынны, шын зембанче бұрынны, онда пішерсеші дерні. Хали бір болтап қырбатланштарзасын. Мақребек бұрда. Ұтларақ бір спектакльзем хайгундасасынарда, театрда. СССР халық артист Вера Кузьмина, Боржы қойденде театр профессионалла иліне. Шапла. Херах шитшіміш шулда бірінзе келінде қалды, сен бірінен тапқырда. Бізен студент сен бірле бірінен сен варжа тұқса кәзасын күнда шубашқара келіне. Москвазе бұғынже траншезем жауына бізем. Кайран варжа бітсесін, кайса бірінзе бітерсе, Чуваш театріне тавырына шапла. Республика унчухне де брендне пулдарны, Чуваш пулас артизисене. Берін театр бекке бол пальместе бадылдары тарихынче де он бекке шокка бол. Вот паримыш студия инженде пинде до харшар хирш. И биханде Чуваш Академия драм театршнен галашат. Шап, берін театр инженде. Инженде паримыш студия пинде до харшар хиршичим шулда брензегилне болсасын, хал и бір берін театрда щи чары ушлить. Вот паримыш студентчен брензегилне был Вера Кузьминична. Он хочет быть возле специальный, возле хочет тебр студия. И сермиши масштаб хардаврения. Масштаб хардаврения до пинде. Наталья Алексеевна изер. Пилик масштаб харда, и где Москва-Враврения, щепки я джебехи телепленеген, театр училищен, тебр студия гильня и гибинде вещим шуда гильня взем. Буны жылгайла пирин Шубашкарды культура институтинче временге жешаджазе мана пулдарыхыл Ергюши Валерий Николаевич Яковлев. Полна взем курсен халь взем пилек шул ишлеші театрда пити бызык рользем тваще, сценарзем галаплаще. Терле фестиваль конкурсын же худшынаще, шавығытрах прям швырынзем дейжынаще. Еп шакунзенже Сирин театрда булдым. Изер Наталья Алексеевна изерлартын спектакль, Николай Терентьевын пьесы вилтырықлартына. Ман жылдыр тюбеле. Пиде делмеле спектакль был же, мана пиде келешрен, тавда буш шамбек хватлы спектакльлартын жын. И бунда курдым Сирин Вера Кузьминична Кузьминаран пушлаза. Ну майрак шамрыксем. Шапла, шамрыксем. Үтте тепрользенде шамрыксем выляще. Вот везенде милерих шанчы курадыр изер. Палах ажазем пиде булдарулла, чын жыважа ажазем пиде таза жилгелле, но хош бір кылдыксем пур баллах был, пур житреде. Ажазем пиде булдарулла, пиде таражулла, чунезене барза ишлеші. Вот калашы ветха, малдан енженде пидер, мускав был зенже вренне болзасын, хал Шубашкарда врендеші артист болма. Ишта врентни, мар, камбанже вренни деші, чигирли. Маштердан келет палах. Енженде пирин Шубашкарда да пірреде, Москав, пидер ғол зенже вренне артисенжен, каямар халхи артисем, жамрықсем. Шавынба да манынде хужамаджысене де машып бакаламасақ бармай. Қалыр. Хал репертуарда пиде Сергей Павлов, нумай білять, пиде бузык рользем галаплать. Ку спектакльде делал тепролдече, был чендерле жаржавра чилайых аржин зынари бепельдер, сенгерле жыва спектакль бе, прямыш вырни жынче. Ондан Анна Кудряшова, пиде млегаламала пулдарулы, юрлама, ташлама маштар актриса, пиде пызык он шалды дуиме.
Шамдах Оксана Драгунова, Жинжин Галазах раз келет, Евгений Урдюков. Воробьев рөлден выляган мегамчевал, пидетелен мелен Был Алексей Герасимов. Алексей Герасимов пидеш. Пілдергіна мұскавран. Малдан прақса дұқсагар, ште мұскава халі кайла даврын жеш. Мәсем, игі бінде вишімі шылда врензе бідер жеште, күшткіна әшлері ште, кайран түрлі сылдавзыне була мұскава гайрыш. Шабақта кайла дұрда Чуваш театры, кайла оны жылғышын Чуваш театры не даврын же болды. Шамбада палақ, манжытпам Чуваш театрын пуласлығы пиди бұзық. Бұл пәдімбек хамырдан келеді. Вот хальги бұғытыра, шамрық сене, театрын тәлмелі көзіклышне, мәлеріх веретмелі бектөнәді. Хальги жамрық сен ветихявызым урхларақ. Артист пуласыге не шалда, чонара, пушара пулмазасын, онда көзікландарса гірцияны бе пулаймас. Театра келетте, куратте, ішлі бұшлатте, онбеке көзікландарса гірцігәні бұл туғатте гайд кайла, прақса гайд. Кезем Москва барынжа келнесем деге галанзем болуна. Ам бұлчырым бек кезем жамбада. Бір бұқапыр чын-чын Чуваш лайыққа алышма білегенсене. Но челхидеріш беп бардак қылдықсын бұлсасына юзама болады. Бұна біріндеше, твады жол құши. Чебалдан бұл шаба, артист ұсталық едені. Пиде шамбек, алла видерселенсе тұғаған менсем. Чебалдар улызым бұна юлашы. Темле профессия, дес уйласа езе бірінзе тұқма болады. Артист он битмар, урықларақ бұл профессия. Бұл шамолда, шабығатырақ пиде ебірді. Онда қойын илемілігі. Вот чаржа бұшылатте, азамлық бұшланады. Паремыш прожектор сен жудаться ярайшы кебе гаять. Артист кулисы ғыжынжем пәр удым ярза бұзатте сәні зішенінделі орық сынар, орық еден бұрны жебе бұрны бұшлайды. Шавделе жебе онда пиде илемілі, пиде ол каламалымар пуян бұрнышма бұрнаган шын артист. Кашневоны жылда бірін театр артист пулма врендеть. Пиндиатр марханде, пиндиатр Валли бульханде. Пиндиатр валли, артист врендеш, артист пулма врендеш. Кашневоны жылда бірі. Кашневоны жылда бірежеш. Бұны жылда ғана бекемір. Кыжал телелі жул. Тень нумаеш сен валли, шамрық хирзембе качы сен валли. Шамбода сиревали пілдерю. Кыжал бун бір класс підереген сен валли. Енженде техникум е колледж підереген сен валли. Кыжал пирен Чуваш академия драма театры валли. Артист пулма пирен Шубашкарда культура институтинже хадырлене. Культура искусства. Культура искусства институтинже хадырлене бұшлашы. Шавна була, кам да гам артист пуластеть, пирен Чуваш театрне малданах консультацияне келме булдарашы. Консультациян берен Межем жинже Геннадий Павлович Калазахаров. Консультациян берен ебір хали парде иртиярды маренде, онда шамрасын кейлчеш. Тада ебір игі тапқырыт иртирешін, шак экзамензен бұшланчын. Мардан вон вишем жинже был, ядарласа вұржарны гоныртиресерім ребірна, вуниге зекетрен бұшлаза, вунулды секетчен. Тада апрелю ихінче, апрельде вуннамыш числара, каллех вуниге зекетрен, вунулды секетчен каллех вұржарны гон. Кейлер ебір зерека нашсын барат бар, мәллерех мензем думалыне, мензем редмеллене, шак экзамен замали, хадрельме шамбик сенюсем келсе илме булдарадар. Енжен дезір терлі зылдавзыне була, келейместер бұлзан, тен пиде аякра бұрнадыр, Тудар республикинже, Бошкарт республикинже дада, Чембер облажынже бұлзан, Чувашсен бек пиде нумай. Візем артист пулашын шунаган земде биде нумай, шамбада ебір візе не биде гдет бір. Енженде, шав гонзене Геннадий Павлович Калазахарна гонзенже консультацияне элгерейместер бұлдасын, келеймезесін ангуляныр, документсене, культура институтинже, июнин вон закарма жинче бұшласа, июлин бұнул тымыш шенде жынашы. Кайран бара, экзамен земредмегеме, июлин вон закарма жинче, бұнул тымыш жинче бұшласа, бұнул тымыш вон жичемыш, вон закармыш конесенче бұлашы. Шак консультация келемезесен, экзамен на тюре келме бұлдарадыр. Манза ангайр, тепре Калазахар, манзага ангайр. Июлень вунулта, вунжичи вунзаккар, вижи тур булать, кашни турда и бирзретер слетпер, паллах сирин хадерлензе гельмеле булать, кіске проза сыбыге, мледе булин
чуваш авторы, езер плейместер булзан палах чуваш авторы булзан лайхрах. Монолог, бырыз автор неделме булдарадыр. Тубаймар булзан бырыз лагалаза бама булдарад. Анжақта чын чуваш таза жылхибе галашмалазым, чувашла пельмелли ажазым. Тада проза, юптару кулышла сывы галаза бама булдарадыр. Ибір зиренде камит енебе курашын. Тада юры хадырлезе келер, юрлаза барадыр, тажы дашлаза кыдардадыр. Тада комиссия членезем зирем миндумайда, шишавзіне этюд ябалы, тажекше этюдсем хадырлеме. Ну, на хадырленме керлема, да ним храмалы де жук, ним де храмалы жук, шавын бада и без зире чваш херезембе качезіне шав дерек дейт бір. Бірден бір ябала, экзамен земберги. Кунда бирен кыштах еврлых пур. Енженде вырысшыл ебе математика пуринде вон бір глаз подернезем егі тешінде вырысла галазан. Ну, пурденланмала болдыр егі да егі. Пірліхлі экзамен памалла вырысшыл ебе, тада вырыс литературибе. Енженде езір вон бір глаз подерне болзасын. Вырыс шелге анжақ паны болзасын, экзамен дытны болзасын. Вырыс литературы бе тыдайман болзасын, тытман болзасын. И бір зіреле емес бір зіртемле болдарулы болзасын да. Шавын бада вғыт пор жүхне тарғашын вырыс литературы экзаменізіне де хадырленер. Енженде техникум колледж подерне болзасын. Экзаменізіне культура институтын жеп пама юрать. Егі кирлі марзире. Онда вырыс шелге изложение жырмала, тада вырыс литературы бе Ағал қалаза бамалла. Бұла бұлсан хадырленмелі, бұлдарулы шамрық сыйым, бұлдарулы чываш шамрық ізім. Театр әшчені бұластезін, артист бұластезін, көжал сирен шанчық бұр. Шамрықсын думай бұласа, шансақ тарапыр бейді. Вот күн бірге бір тіплінрек қалашырым ұрхалін дейіп, шамнағидашын чейсір күшт қаласа фардырғанде, тулай чывашысыне Илес Сибирге, вот тулай чывашысыне, күнда бірін чываш ажизине кунда илеси бирге милерих ишсим тузайып тередерезер вот Тударстан рану майжавашсем Чемберден майжавашсем Тюмень торгенчете майжавашсем тенвезем дегелестейш Ибир ядарла онда 90 жыл емес бірінде шак енчеде консультация келемесесен вазен экзаменсен это келмеле болады а время кірсесен кунда жубашкарда время пойдем условиесен борапши теллай хинсештеллай онда сен лай залсен позга аудиторсен лай пойдем условиесен Малкала захварскит каждый день пикала маман загайна вот тюле взрывендеща культура института. Чибахи, тада пурниде общежитие в общежитие вырнаш таращи. Чем надала маман загайна? Культура института общежитие биге лайф условия лайф. Чаплы землем бредишь куда? Да аудитор земле лайф. Чапла. Шанба икеленмеле мар, кулянмала мар, биде лайх условия зенелекне. Изер кош тегензе илдер ханде чувашча хине полиси вот шамсымде ябухрах полище. Вот мелерих вызыне вот хадерлемеле. Вызыметья экзамен зенче тюрех курнать вот чувашча хибе мелегалам сахалдара ябухрах пельни. Пачахта чувашча хибе пельменжин баллахын дебирилимес біріна. Пачахта білмес болзасын. Енженде кышт диалект төлешпе, ебіріні бірені жүхне пөдембех, тазада бір түрле дейді. Бір балақ литература жылхибе қалашмала бірінде атырда. Институтра юри сәні жінче қалашмалы урок сен бұлашы. Бұл твады жолына бірінде преберін жынан гуляныр. Балағынде дикция деп бір саспалы зене, ш заспалы зене галайман Пажахта калайманы зембе еврдарағы шлеме, но манжутпа хыш бір логопед сембе шлезен, манжутпа тазатма булать. Инженде палахшин рангелет, он манжухле таражайды он жана инженде бір туза бахреле булмары булан. Чуваш чилхине пальмеше дене бол, мен бол. Я бахрах плеше. Палеше лайх. Вот хуларада троллейбус шинже на автобус шинже маршрут биде таза лайк чываштага жеганча просем биде нумай халеп нумай булмас похорым юрисемен дерен жетмеблик шул юбилей гашне вот машиностроительный техникум кунда берен колледж был техникум мискер примес шаванда шамрык сем хотшын жеш катчы сем булашы хер сем булашы юрисемен соввезение таленмели лайк булашы таза калаш ой пирин бада берен мегилмели шамрык сем гызем дезе псардым онзан зачана шамбада чвашчыхи не полеген шиделекле эле Тохарганда мышыл зинже мен зинже хамардан буданна мен дона тадамаларакта булна. Болдап карайырцыгайны бит хали. Хали ушымла галача паржашла. Апла булсам пин чувашчыгине
манса брат протени устоях. Порунде бирде кышам холажы вахынчи ялсынчы менсинчи ачазын бурслары клаша жидинне айкинчи менсем ялсын жолда чанжалашта биделай клашашы. Манда да галаза хорас келет. Республика дулажынже бурнаган чывашем вазем пиринген да загалажашы. Чавна галаза хорас келет. Терле жерде палах, терле тебір жерде шав дере таптаза бензинжем ренмеле. Чавна галаза хорас келет. Ушкурда гайсан ептенен зыгайна чебежда загалажашы. Чемберзем вот пите таптаза галажашы. Да, Самароба жинчиде вот биделай клашагансы. Вазем кунти профессионал занял и не лексим палах вазем чехине тюлетме блад. Колдоксене диалектсене дерсебе галаза. Геннадий Павлович, Наталья Алексеевна, каларга вот хальхи вотра вот шанчу мелдери хадерли меле вот шамрыксене парейду бадым ганде. Шабахта кошт tegen зеилдем бар. Мелдери хадерли меле вазени театр валли вот хальхи саманана тибештереген артистим давастезен. Ну хальхи самана ведь педембе ховарт болса ирдейді. Шағынбада шинда кышт урхларах спектакль зенжеде, вот меле лартмала спектакль зене замахрана. Вот палах шин выл чигерли. Шинын шуышлавы зем, шинын кулянны, шин савынны, палах выл малды вырында. Шабахта ман жутпа вот синтетикалы артист болмала дезегалашы. Ташлама, юрлама пулдарны зырбушне, кунда тем бызыкыш, млега туем булны зырбушне, тем бызыкыш темперамент пулны зырбушне, хальхи артист пидевыла хын келеткибе, хын хускалы візем бешлемеді білмелі. Хальхи театр ведь был пірвырында дамас, был адаланзақ бірачауын бада смахраналы жол каялла театрда спектакль зем міле болны хальхи вғытри спектакль зем міле, візем пачақта урхла, візем ябықмар. Динамика делеші бейін. Палах динамика. Ховарт. Бәдімбе пурнышта демскерлі урхла манжып бала. Электроника менебе жихланы жывы. Техника деле жібе жихланы жывы. Шап дері бәдімбе ховарт болза ердейді. Еп каламасып шамбек динамика терскалар вот чуваш смачно тубаймаз. Чуваш тубаймаз. Ховартлық. Шап вағытрах теленди азамлық палах пурбыл. Шап вағытрах ведь интернет, радио, телевидение, интернет был шамраксене пасамарынде был лайық, темде біліне биде лайық был. Шапын бада театрын тада ұтларақ байғумала, тада мен бейліртме бұлатшы дезе. Самахран ман спектакль зенже шапын байып нумай, шап бұрыслазымақ зрелищность еші. Шапын бай ярза илме таражадып, шамраксем килчер дезе театра. Итні спектакль деде шауды үйінжі мана бетеге. Ну, ман булан бұрақсам мана спектакль деде. Беден умай классика ба, хореография бешле парибир, манунда игр спектакль деде Панфилова Людмила Арсеньевна лартны та жизене. Авангардла та жизем. Тен шавын бада халь малала времмели артистене де ытларах палах шалды дуйым бада шлемелі, пиди нумай шлемелі. Вот шав я небе нумай выйху мала. Тада тематика делеші бей. Мана вот хальхи спектакль тада міншін келеші был. Хальхи саманана тивештереген пиде шамбек туйынжы вот укшаба чуна или мен вот шамбек сирен онда туйын задрача спектакльде. Палаганде был Терентьев классик. Терентьев классик, шавын бада актуаллы, хальхи саманары да актуаллы. Пиде нумай пьесы зем жыраза бұқырымыр, чываш драматурги зем сағалырақ ширайшы жыл болінде. Жабақта чывашла пьесына, халық чывашла драматург шырны пьесына келешін. Вот кужар не де юрадашы пала. Анжақта вот хамрын, чываш драматурги жирны не курашын. Кураган зем чилайжы. Чуна живықрақ чілгиде урықла. Вот кужар не бала жабақ кышт шуғаладын да демскере балы. Шавын бада млегам каламалла нумай жырарымырда кына топрымыр, онда 1% улыштарны бідім бех. Беді нумай бұл бітха шеремміш әмір баринчи туза педерни ябала, ширны ябала пьесы. Палах пиди нумай улштады, мыжын дезен тапхыр. Бұғыт палызем нумай. Бұғыт палызем пиди нумай, жауын бада пиди нумай онда улштарды. Хали заманамайлы. Пиди нумай улштарды мырда бара халхи бұғытра болзайыр деген пьесы дузылар тұрмыр. Интерпретация дейді. Ланмала Геннадий Павлович мен жылжашынызыр. Мәлдерек ішлешінызыр хал вғычы пурға июлюхчен. Школ дені артист осталых дені бұл нехшенді бұл машпазынде? Ол осталых болмалла. Вот на тексте терскалали, паяны бір порныштап хырыбе, хывырлығы шавнагына кіртмелі онда, терсебе ғалзасын. Ағы ты бұл йот
школ осталось шабах юлать. Станиславский естественно, перемен варитня. Я баршавнах бренде пара. Я бар урах кине варит ме булдар. Неге за шабах юлать? Неге за шабах паллах. Я бар урах никак спиним видега ба булдар маспар. Школа представления, школа переживания. Возим терле базы, возим таланштармада кирлмар. Да подимбих варендеше тарсибе галзасын. Йодлама варендеше, ташлама варендеше, шабышма варендеше, шпага зембе сол галашна дыкална варендеше. Но подимбих йодах вол институт, вол школмар, колледжмар демескермар, шамбада хоромагермар пареде. Потексевна вот шавна паинки бурнышпадеры. Артистын был тептелео бульменя. Сен жинже автор замахи бегался жюримидни. Шамна автор за магазине ховандан дуса, ховандан галама пельни. Вот импровизация увидел, воспринял, оценил, ответил, вот алым шот, может зинче, а капла ступеньки бабул на булзасом. Кашни удобнее, ерди забаны. Паянул пидих варполза ярдит. Ильтрен, мендурен, вот хоравла. Ильтрен гурден калар. Ховарполза ярдит. Шаптеш пенде. А она малдан актюрехты васё, малдан порберех шава. Шабахта артистын шуклама билмели, режиссер айтмели. Артистын режиссер айтлесе, шоқшыласа калашма билмели. Дұрыс. Сен жинже ол ялнах шүллі, илемлі, шенсене кураске кураган сені. Візен гына маркерін хабырда шамбе кураске. Вот мангалазах вараске, кажырвида Геннадий Павловича пюльне жень. Вот и шамрак чухне, пыжык чухне, ну, шамрак чухне, хамда шамбе хшутлатынчы. Артисткана, яла, шүллі, илемлі, хираджезіне анжа келештезі жоғышланы. Шамба деп, үмітленме деп ұлдарайман. Анжақта бұлмен намыш класыра, демле вот мендуза кірзігі. Кайза бұқамға дерім, құйузырғада, құмна шабақ бітіқам, міне пөжік. Шамбада, енженде қывыра шавдері илемлі дезе жұтламастыр болзасында келзе бұғыр. Илемсір дезе жұтлаға жей, шуқ Еп шамбеге Джулия Робертс Марбетха дезе жұтлама бұлдара штан деман Геннадий Павлович, шабақта бірін чыраш керезім кемле мен болсан да именчік, Башлық теңі бол, она ништада кәсежеге еместі, боря балана. Бұл бірін шитмендік мар, бұл сабайлық, бұл лайхе бұл. Бұл бірін бұянлық. Шанба, сабай болсан да, қойуланса. Шалды тойымызен болсасын. Коларашы. Тәлімелешін бұл илемнезінсе гаять. Темле, вот, внешние данные, сейчас земші күбір, пақсасын, илемле галашма ай-ой, десе, орық күшпа, бақыма бұшлар женшіне. Шинын шалды түйімізіне қыларма білеген режиссер гына керлі, е мастер керлі, шаплавет? Кашни артист хайневали, хайн режиссеріне тупри болзасын. Балақ бізіне екішіне бірле ішлеме лайық болзасын. Балақ шамыл бұрынма. Бір-біріне онланса режиссер ба артист. Қапты верелме кереген земізім, ебірде шабақ болу білғанде, ебір хамра питер лайық кітардашын. Ебір қадырленсе келе бір, жолты, учитлесен бе қадырлене бір, менсен бе қадырлене бір. Шук, жолт, выляма бушлаще, выляма керлі марнимде. Еп мүлі бор шағын бек, хам мүлі алланап, мүлі туяп шағын бек қалса бабам. Ондан бәкенемде жүкі. Барай бір жандан чашыне көрсе, ондан бара туғат елдақ бітін бек. Чашыгына болдар. Чашыне туйзилес шеберен шағында. Бізем кітартын жоқ дешап авиде. Ол чашы ширіп лайық боры болзасын, шидене педе лайық. Адамдарма болады. Апла болсан Геннадий Павлович, Наталья Алексеевна, пирінші ваш театрын пуласлығы лайық дейбір, пур пуласлығы нацикадырызыне хадірлейт бір апла болсан шаплавет. Тавда бұш сире пирін студене келіне жын, пире театр бұрны жібе палаштарны жын. Зоя Аркадьевна сире хабра, беді бізіктап шак тілі болыва ергелене жын. Тавда бұш чываш нациконгрессы, сирінбе мұқтанайт, театр шүлі жайра шлене жын, ибір яланақ мұнашланат бір, үйтті тулай чываш сымбатне тұқсанды. Конгрессті білінже бән, чываш Академия драма театрын режиссеры, чываш республикин тавативешлі артисти, Наталья Алексеевна Сергеева, тада Чуваш республикинде театр эшченезен парлешевен ердюши, Чуваш халық артисты Геннадий Павлович Медведев пулдиш. Сыва юлар, тепетель булычин.